Salam YouTube, assalamu alaikum dostlar. Sen benim Berber kanal different video kaydı. Dostlar bu bizim birinci kanal şundan birinci video bulgan sizlerge kısaca kanal canına Muhammed Bereketeli different video kaydı degan sözüm manesi bu different degan artırdı. Video degan kaydı degan kısaca degan tüşüydü kuvveti kanda her türlü videolar her türlü temel videolar çağır. O şu videoların bütbarı Kırgız tilinde, her türlü videolar Kırgız tilinde bu dostlarım. Eğer de bu sizge jaksandan kanala katlarınız uşunda ile her bir çıkan video like bilen koşup durunuzlar dostlar. Dostlar bu bizim Kırışta kanalımdan sizlerge birinci videomda men Kırışta programından başlamam geldi. Al programma oyga jirat noşul programma. Eğer de bunu kopadan bilse gerek bilbegenler videoyu açın görüyoruz jana bilip alыңыздар. Dostlar sizlerge oyga programması Yaşlılara çizdiğini veriyor için bu yüzden birden ekranı jagabız dostlar. Ekranı jaktık. Alemalı oyun kayıcı деген programını göçürүү için biz zaymeli oyun göçürgөн Play Market'ten göçürüyoruz. Giriyoruz. Oyun kayıcı деп жазабыз. Ben жазган болчумун. Мына биринчиде турган программа. Аны устанап кетебиз. Басабыз. Burada turabыз кичине. Ачан сүрөттөрүн көрүп турайын. Мына достор. Biraz burada durağız. Başka. Dostlar sizlerge dostlar bizden kanala katılыңыздар. Ошондой эле ар бир чыккан видеону лайкка баштап туруңуздар достор. Biz hazır başlayız. Bunlar dostlar görüştü. Bu deseniz gerek ama. Telefonda virüs yok bu da tekşeriş gerek. Hemen arkaya kılavuz. Klikende bizden sırayt Google account'uma gireslerimice adına Glassnik'ten account'uma gireslerimi o şu an bizden sırayt. Ben Google account'uma giremin. Ve koyduğum different video kayıcıdaki account'uma gireyin. Şu kanal account'uma. Account'ka ruhsat sürayt bizden biz ruhsat beremiz. Razreşit ruhsat beremiz. Andan keyin different video kayıcı atacağınız unutmayın. Erkek tuğan gün deydi. Oşunayla kaldırlayın. Yaşayan yeri Kırgızistan. Yaşayan şehri Kırgızistan. Aklı. Bu da emne menen kızıqasız deydi. Men texnologiya kızıqam. Biznesке, bilimge, madaniyatqa uy-bulim, sport, ve jana başqalar. Anay be. Ulan tur. Bu dramına çıkıp dostlar. Bu en başqa betli basıp kelet. Bu yerden süretler, koygan süretler bir defa çıkıp qalat. Mana dostlar. Jana aytып кеткендей эле бул жана бүт баары кыргыз тилинде досторум мына. Бүт баары кыргыз тилинде. Meni YouTube'da kanalım жазылып жатыр. Мен krizi көргөм, эне кеже деген аккаунтума гитай krizi көргөм. Анан оң жака өткөндө бул жерде бизде группалар бар досторумда каалагандай группалар. Бул да бүт баары кыргыз тилинде. Нукура кыргыз тилинде. Мана сануу Şahırdan ataklı adamlar densoluk. Bu yüzden girip görüyor ataklılara. Ne ataklı adamlar dostlar. Bu yüzden biliyor alsanız ol. Büt para Kırgız dilinde jana. Bunda görünüz büt para Kırgız dilinde. Görünüz büt para Kırgız dilinde. Ne densoluğa girip görüyor. Ne benim dostum değil. Benim bakalım. Densoluk altın bayılık değil. Ne densoluk jana büt para süretler var. Oşanda elesi bu jaga süret koyduğunuz kese kanalda süretini basabız. Jana bu yerden kamerani je bolboso
seçip biliyoruz kameraga. Biz azыр галереядан сүрөт тандайбыз, сүрөт тандап коебуз. Мына Cage ой деген кое берейин анда. Ушуну баскандан кийин даяр дегенди басабыз. Ой жазып койсоңуз болот, мисалы мына көрөбүз. Мына достор, уже коюлду 44 кеме different video кейжи мен аккаунтум. Ал эми бул жакта категориялар бар, калгандай билим, адабият, маданият, ит жана технология, бизнес. Достор, бул жакта кыргыздын техноблогери болгон Кейжи Смарт каналы бар экен. Мына достор, каналга өтүп жазыңыздар. Каналдан көптөгөн технология жөнүндө видеолор чыгат. Эң мыкты смартфон Meizu 16T, 19 WhatsApp секреттери жөнүндө видеолор чыгып турат достор. Бул жерден категорияларды көрөк, аларда бир пара кыргыз тилинде. Ишенбесеңиздер кирип көрүңүздөр. Андан кийин негизгиси бул жакта музыка уксаңыз болот. Каалагандай көптөгөн музыкалар бар достор. Бүт пара кыргызча музыкалар бар. Андан кийин оң жака өтсөңүз, бул жерден видео кейжи өзүңүздүн профилиңиз бул жерде. Каасаңыз сөт койсоңуз болот достор. Так. Альбом өтөбүз. Мына достор, муну сүрөт коюп көрөйүн. Соңойсоңуз болот. Мына достор, жүктөө сүрөт коюлду. Бул жактан группаларга кошулсаңыз, группалар метин кошулсаңыз болот. Бул жерден группаларга өзүңүз да группа чыгарсаңыз болот. Калса бул жерден мына сүрөт коюп, группа аталышы, уникалдуу ысмы, бул жерден өзүнүз карап группа ачсаңыз болот. Андан кийин бул жактан кадайда сизге музыка жаккан болсо, аны жоготуп айна таап алыш үчүн сиздерге бул жерден плюс басып койсоңуз болот. Плюс басып бул жерден басып койсоңуз болот. Мына баскандан кийин профилге өтөбүз да музыкам деген бул жерден сакталып калат. Ошондой эле метескон настройкасы бар бул жерде. Айткандай бул жерде кара кыргыз тилинде бар. Мына ушул достор, өтө кызыктуу программа. Эгер сизге жаккан болсо, анда каналга катталып, ошондой эле ар бир чыккан видеону лайк менен кошуп туруңуздар. Бул видеого лайк коюуну унутпаңыздар.